Večeras se slavi julijanska ili srpska nova godina. Srce i van terena. FK Velereć 94 tradicionalno za srpsku novu godinu podelio paketiće deci sa smetnjama u razvoju. Prvog dana vikenda padavine, u nedjelju razvedravanje. Pratite centralnu informativnu emisiju Dan. Julijanska nova godina, poznata još kao stara ili pravoslavna, kod nas najpoznatija kao srpska nova godina, slavi se 13. na 14. januar po gregorijanskom kalendaru ili 1. januara po julijanskom. Iako nije zvanična nova godina, praznuje se u balkanskim zemljama poput Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, pravoslavnim delovima Hrvatske, ali i u istočnim zemljama Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, Jermeniji, Moldaviji i Gruziji. Zanimljivo je da tradicija proslave julijanske nove godine postoji i u nekim nemačkim kantonima u Švajcarskoj, kao i u delovima Škotske. FK Velereć i ove godine je učinio sve da mališani sa smetnjama u razvoju osete prazničnu magiju, radost i ljubav. Fudbalski klub Velereć iz Gornjeg Milanovca poznat je po humanosti i saradnji sa lokalnim udruženjem roditelja dece sa smetnjama u razvoju. I ove godine nastavili su tradiciju dodale paketića mališanima iz ovog udruženja za srpsku novu godinu. 8. godina za redom prikupljamo paketiće za naše drugare, tradicionalno za srpsku novu godinu. Ne družimo se samo za srpsku novu godinu, družimo se tokom cele godine. I tokom cele godine priređujemo raznorazna iznenađenja. Kako mi njima, tako i oni nama. Meni su upriličili moj rođendan i pozvali su me u goste, dobio sam poklon od njih, tako da eto, to je možda i najdraži poklon koji sam dobio prošle godine. Pored dodele paketića, članovi FK Velereć svake godine pripremaju iznenađenja i organizuju razne aktivnosti za svoje drugare. Prošle godine smo išli u obilazak Zlatara, dvodnevni izlet je bio u pitanju uz pomoć naših prijatelja, koji ovom prilikom bih htio stvarno da se zahvalim direktoru Popadiću, direktoru turističke organizacije Zlatara, prijateljima iz Gornjeg Milanovca, gospodinu Kadinoviću, gospodinu Darku, gospodinu Zoranu, na pomoći, finansijskoj pomoći da to sve iznesemo. Planovi za ovu 2023. su jedan dvodnevni izlet, ako budemo uspjeli, i za sada nam je, da kažem, i tu potrebna jedna finansijska pomoć i dvodnevni izlet na Palić. To je, da kažem, eto, u nekim našim planovima. Mi sami to da iznesemo ne možemo, ali uz pomoć prijatelja nadamo se da ćemo to realizovati. Uvek do sada, kada smo obećali, to se do sad je, da kažem, realizovano. Kao što je Milan pre mene rekao, ove godine treba da ih vodimo na Palić, na još dvodnevni izlet. Nadamo se da ćemo izdržati i da svake godine iznenadimo sa još boljim ponudama i boljim provodom za njih. I hteo bih opet, već ko zna koji put, da apelujem ljude dobre volje da glasaju, da šalju poruke, SMS poruke na 1344 na 3030 za Mirka Topića, koji trebalo bi krajem marta da ide za Tursku na testaciju kostrane srži. Iz Milanovačkog udruženja roditelja dece sa smetnjama u razvoju kažu da oduvek imaju lepu saradnju sa fudbalerima Velereči i da se deca uvek rado odazovu akcijama i druženjima koje oni organizuju. Deca pozitivno reaguju, srećni su, pogotovo što su oni sa njima prijatelji, drugari, jer im tako ljubav pružaju i svako neko druženje sa njima, da li poseta njihova, da li izleti, da li bilo kakva aktivnost njima mnogo znači. Mi posećujemo i njihove utakmice, navijači smo, tako da uvek pozitivno odreaguju na bilo kakvu akciju. Današnje druženje upotpunio je Deda Mraz, koji je deci uručio poklone, a sreća i zadovoljstvo na njihovim licima nisu mogli da se sakriju.
Iskreno da vam kažem, bom sam dobila, ali što je treba mi idem na dijetu. A dobro, sad su praznici, možeš malo. Pa mogu da odvojim, ali stvarno mislim da treba, da nema hrane nigde na svetu. Mališani su radosni napustili Dom kulture i uputili se svojim kućama gdje će sa svojim najbližima proslaviti pravoslavnu novu godinu. Cijene proizvoda poljoprivrede i ribarstva u novembru bile su prosečno za 33,6% veće nego u novembru 2021. godine, saopštio je Republički zavod za statistiku. Najveći međugodišnji rast od 80% je kod stočnih proizvoda, gdje je cena mleka veća za 91%, a jaja za 46%. Za godinu dana rast cene krompira je 67%. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala u saradnji sa posebnim tužilaštvom za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u okviru zajedničkog istražnog tima Savezne Republike Nemačke i Republike Srbije uhapsili su 14 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela udruživanja radi vršenja krivičnih dela, prevara i pranja novca. Identifikovani su počinioci navedenih krivičnih dela u više zemalja: Republika Kipar, Republika Bugarska, Republika Estonija i Republika Srbija. Sumnja se da su osumnjičeni prevarama uz pomoć online platformi i ulaganjem kriptovaluta posredstvom 3 firme iz Beograda pričinili štetu državljanima Savezne Republike Nemačke, Kanade, Švajcarske konfederacije i Commonwealtha Australije više od 2 miliona evra. Određeno im je zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić ocijenila je danas zabrinjavajućom i alarmantnom ponovnu pojavu malih boginja na teritoriji Srbije i podsjetila da MMR vakcina protiv malih boginja, zaušaka i rubeole spada u obaveznu imunizaciju, saopštio je RFZO. Prema njenim rečima, u vreme kada se u terapiju za mnoge bolesti uvode inovativni lekovi, bespredmetno je raspravljati da li treba vakcinisati vakcinom koja se koristi i postoji već 50 godina. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je danas nove cene goriva i one će važiti do narednog petka. Kako je najavljeno, litar eurodizela će do narednog petka na pumpama koštati maksimalno 195 dinara za litar, dok će benzin Europremium BMB 95 najviše koštati 165 dinara za litar, što znači da su cene iste kao i prethodne nedelje. Poslednjih mesec dana Kult Šumadija folklorne probe održava u novim renoviranim prostorijama, a ujedno vežba koreografiju za svoj tradicionalni godišnji koncert. Pre tačno 17 godina grupa iskusnih igrača folklora osnovala je Kulturno-umetničko društvo Šumadija sa ciljem da igrom i pesmom očuva tradiciju Rudničko-Takovskog kraja, ali i cele Srbije i šire. Danas ovo društvo broji 550 članova organizovanih u 14 grupa. Pored igrača, ponos društva je i veliki narodni orkestar kao i pevačka grupa. Od svog postanka društvo je probe održavalo u restoranu Lopta pored gradskog bazena, a od nedavno su od opštine dobili na korišćenje prostor u okviru zgrade kod gradske pijace. Kult Šumadija je već mjesec dana održava svoje redovne aktivnosti, to jest probe u, da kažem, novim prostorijama. Do sad smo probe imali pored gradskog bazena u takozvanom objektu Lopta, gdje se na tom mjestu se sad pravi jedan prelep zatvoreni bazen i u sportskom tom kompleksu. Mi smo, moram da kažem, zahvaljujući opštini i njihovom razumevanju, pronašli novi prostor za održavanje naših aktivnosti. To je ovde u zgradi pored gradske pijace i u nekoj toj prvoj fazi smo taj prostor priveli nameni i neke nužne poslove uradili da bi mogli da počnemo sa održavanjem proba. Kako bi prostor bio priveden osnovnoj nameni, u renoviranje je do sada uloženo oko 4 miliona dinara. U samom izvođenju radova učestvovali su članovi Kulturno-umetničkog društva koji su, pored prijatelja društva, bili i jedini finansijeri.
Mi smo konkretno u tom prostoru uradili jednu dobru izolaciju da ne bi imali problem sa gubitkom energije. Morali smo da uradimo taj sportski pod koji je namenjen za igru. Uradili smo pregrade neke da bi napravili 2 slačionice, da mogu grupe tu nesmetano da se preslače, 2 mokra čvora. Ukupna predračunska vrednost projekta renoviranja prostora jeste 30 miliona dinara. Predstoje veliki radovi koji će biti izvedeni u skladu sa finansijskim sredstvima. Dobrodošla je svaka pomoć ili donacija milanovačke privrede. Nama konkretno ovde još dosta detalja nedostaje. Glavni akcenat daljih radova nam je na osposobljavanju prostorije za fundus gdje čuvamo nošnju, našu kostime i garderobe koji su potrebni za naše nastupe i neophodna nam je za neki normalni rad još jedna velika prostorija gdje može velikobrojni orkestar naš koji ima 25-30 članova da održava njihove probe, jer ne možemo u sastavu ovde paralelno da radimo i sa orkestrom i sa folklorom. Kulturno-umetničko društvo Šumadija ovih dana uveliko radi na uvežbavanju koreografije za svoj tradicionalni godišnji koncert. Posle 2 COVID godine gdje smo imali smanjene aktivnosti, ove godine nastavljamo da dišemo punim plućima, već naš tradicionalni godišnji koncert je zakazan u 2 termina, 11. i 12. februara, gdje očekujemo pune sale i gdje ćemo pokušati građanima Gornjeg Milanovca da prezentujemo šta smo radili prethodnu godinu. Posle toga nastavljamo sa našom tradicionalnom, 2 godine smo pravili pauzu zabavom folklora koja će se održati vjerojatno krajem februara ili početkom marta. I u novoj godini Gradska biblioteka očekuje stare i nove čitaoce, a ovaj put kao preporuku bira istorijske i praznične naslove. Ljubiteljima istorijske tematike pažnju će svakako privući zanimljiva istorija Srba u 147 priča Momčila Petrovića, koja je napisana na poseban i nesvakidašnji način. Zanimljive pojedinačne priče o ljudima koji su obeležili određene epohe i datume čitaoce vode u događaje iz prošlosti. Recimo, šta je to bilo u novinama povodom bombardovanja 6. aprila, ono što nije ispričano, priče o Njegošu, o Dučiću, o Čerčilu, o nekim događajima koji su menjali istoriju, ali to su činjenice ili zanimljivi podaci za koje mi ne znamo. Momčilo Petrović se potrudio da nam istorijske činjenice, istorijske ljude smesti u jedan poseban ambijent i posebno okruženje, da ispriča jednu zaista zanimljivu priču. Lepo je što se ove priče mogu čitati svakog dana po jedna i nešto saznajemo, budemo bogatiji za neke istorijske činjenice. Zimski raspust i januarski praznici su pravo vreme za božićnu priču Charlesa Dickensa. Nesvakidašnja priča o direktoru jedne banke, Scroogeu, koji važi za jednog opasnog, strogog poslodavca, koji uoči Božića dobija pitanje, odnosno molbu svog jednog rođaka da uzme slobodan dan za Božić. Naravno, odobrava mu, ali pod uslovom da taj dan ne bude plaćen. Međutim, taj dan će biti priča ispričana i za njegovog rođaka, ali veliko iskustvo i da kažem velika pouka i za samog Scroogea koji će od tada promeniti svoje mišljenje o zaposlenima, o svemu onome što ga je sputavalo da bude plemenit i dobar, i od tada se menja njegov pogled na svet, na ljude, postaje jedan, da kažem, drugačiji čovek. Ovaj svevremenski klasik književnosti obeležio je mnoga detinjstva, jer ljubav, empatija i porodične vrednosti nemaju rok trajanja. Prvog dana vikenda pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa snegom. Jutarnja temperatura od -1 do 4, a najviša dnevna od 4 do 7 stepeni. U nedelju suvo i toplije sa periodima sunčanog vremena uz pojačanje južnog i jugoistočnog vetra. Jutarnja temperatura u nedelju od -1 do 3, najviša od 8 do 12 stepeni. Pogledajmo još jednom vesti u danu za nama. Večera se slavi Julijanska ili Srpska Nova godina. Srce i van terena. FK Velareć 94 tradicionalno za Srpsku Novu godinu podelio paketiće deci sa smetnjama u razvoju. Prvog dana vikenda padavine, u nedelju razvedravanje.
Pratili ste Dan.